God is good. All the time. Elelele atua. Teimi uma. Sa ngai mai alo to sila mata faleanganga. Se o tātou tapo ai atu le atua. Come on now. Let us worship God. E whamasina fo i o ia I nu tele. A oa I atu fo I nu malolosi e mamau. Ona lato tu I ai lea, ia lato pelu e whai mau mea. Ai tai tasi manofu I lalo lona vine. Malalo lona mati. Ele ai foi senate fa matau mai. A wau fa peona tu lei mai le leo o le li. Everyone will sit under their own vine and under their own big tree. No one will make them afraid, for the Lord has spoken. All the nations may walk in the name of their gods, but we will walk in the name of the Lord our God forever and ever. As we progress in our journey, we believe that we are being processed and accounted for all in our efforts. We glorify you for this time of worship and humbly request that we may be consumed from the lead of the Spirit. May your praises be uplifted and the name Jesus glorified, so we may be sanctified with the blessings from above. Amato Malepeai le ala umai tapena Ailao fia imato le whanau. Talatonu e whatupu whamoe tu ngā mawhita o le ala. Walo tau auina lo mātou malosi o a awalofa. Saunia whaleanganga I mātou. Ma ia manino le whaalongo I le pule whaasoa lo anganga pa ia. Ia whai ma ovi inga le nei tāpo inga. E ala ia Yesu lo mātou te talo. Amen. Amen. Tātou vivi atu I le atua I le vi inga o saunia lau whai pese. Vi inga o saunia lau whai pese.
sele matango fie fo yo si leo le ni tai au le nganga whaafitai le tua ia lewa tātou mafuta foi malu paia ia wale tāpua inga te manatua talafulu manu sa fusia wa matangi le lofo le tua lewa ma le fua mai paia le kalisia le sula usunga le taita usunga le fomai usunga le faifeau ia mese lo le kalisia i tamama tina le au whainga aluenga tofia le tua o lava yalo ma whanau le tonu manuia le neitai au i le alofa ma le anga leo le tua o ina tua i tātou nisi o tātou ainga lotu ia te tono lo iei le anga leo le tua ma ia se o matua se paia se o i titi o mawalunga le anga le leo le tua le paia le kālesia le asinga le nu ia tala fifia le neitai au lo manuia le tātou nu i lavana wala ma tātou matua manisi o ainga ia aloanga leile tua le ia le kālesia o le whalinga le man whaloalo whaftai. Whamalo whaftai na ainga diakono. Me saile no fionga tai diakono. Fo isafe ngai malingoluenga. Ule asio tātou ainga lotu. Fia whamanuia te lele atua ngaluenga. O lo whai pea. O pautu toa lava o tau tātou ngaluenga. Ele whaati le nganga whaftai. Ia whai foi e iai se tasi. Ele i o atu se nasi singa tiakono. Ia lava anu sai au lava te pupole. A wā lo asi pea le atua. Ia te o tau ia so uma. Ai lo whaalia fo ile le anga leima le alofo le atua ia te tātou uma lava. Le anganga whaafitai a whionga te akono. Lo tonga luenga i whai pea le aso sa. Ma le aso sa. Ale i amata lia tātou talusanga. First and foremost, I would like to give thanks to our Heavenly Father. It is through his healing miracles that through your prayers that I have, that he have restored my health and have regained my strength throughout my whole body. Thank you from the bottom of my heart. It is through your prayers that I am standing here in front of you and I am alive and well. So thank you for your prayers. Tato ifo maletatalo i le atua. Le atua silsile se. Paia lava lau fio. O oela mato li. O oela mato faola. A ola mato so Swani City foi. A wā oe lava le atua. O le tama. Le alo. Le anganga paia. O leo lo taitaina i mātou i le aso, ma le aso. O lea fo i sa wha afuina i mātou. I le ia afu lau tele o le lofa tunoa. Awa mātou sa whaia se malolonga. I le pongi sa o tuina i atu. Ia lea ua mātou ala whai le manuia mai lau fio. I le nei tai au. Le nei asa ua e whaia saunia. Ina ia mātou oli ma fia iai. O mea umalava na e whaia le atua ma mānai. O mea te tele lava ia.
O lo sa ilia I lato umalava. O e fia ma alolofa I ai. O mea vi ia ma le mātongo fia o ngaluenga ia. Tu mau fo ilo ami o tonu e whaavavau. Upo le whaisalamo. O mana tua o uwa venga. Ai meise ai lo alofa fua ma lo alofa muti vale. Vai mai upo le pese. O lo alofa. O lo alofa. O lo alofa o sili lavelea. A mātou whai tau le atua I le tau asa. Mai le tau pe au langi le nei tai au ma le tau langa si tia o lau whio ala le nei ka le sia. Ma a inga lotu, wo ma e ma sani o lo alofa o sili lavelea. Sa mātou vau ese. Whai tau vasa ma maila. Sami ma maunga e afe le atua. A lea wo e toe molitino mai mātou le nei tai au fau. Tai au tutoa, tai au manuia. Sa mātou whaia le ngaluenga o le pōpoina o le whala ma le whiula o le moringa. Ua fua wa ai o le tāpo inga na mau I lau whio le mea ua mātou whaasanga I le atua I luma unu ai leo tua. E le whaingo fie le nāwai aso. I whe au mangaluenga ai meisa I foi tala vai ngase tu mau lo fa awawina le atua ma mātou tau ave ina. Ai leo lo e fa mama venga le atua I la mātou amo le atua fa a fetai. Le ala usu ma le toi fo I mai le atua I le fale ma ainga. A wā le tau singa ma le atina enga o mātou fale. Te le tutu mala pe te le tu mo moe fo ele atua o faiva lo filima. O lo alofa. O lo alofa o sili lavelea. Ua wha upenga ina I mātou le atua le tala o le ola. O au fionga le li ie o lo o sue mama die le mātou wha longa a o lato fola mai. Mātou vi ia oe le atua ona o le ngaluenga ma mana o lo lava nganga pa ia. O lo si o mia ai pea I mātou ma malu pui le tangata ma lana savalinga. Ina ia tu musu le ala o le ola ma le saunga le mu. Na whaatino lava le atua le moni ma le whamaone o lo lofa mo I mātou. Ma le lalolagi. I lo soifua whaitaulanga. Le au mafola le atua lau fio mo le lalolagi. O e sila mai le atua I le tā ape. Le whainai le Filifili tuai. O le o atangia I mātou na whausie fōlinga o lau fio. Na e li liu ai le tau whala inga le atua. A o se whaalo o maulunga. Ma lau tele o lea o e whai mea lofa mai. Mo I mātou e ala I a Yesu le kiriso. Yesu le tongi ola. Yesu ole ola. Yesu na lavia ina le tangata anga sala. Ina I lato maua le ola. Ma maua a tili ai lava. Ai maue le li ie. Pe ana mwhai ai mātou tau sisi. Tali fo I tau atu le atua lo alofa sili lea. Awa o le upu moni le atua. Ua to I lalo popu I mātou le fili maana au. Ua avanga ngofia atu. O mātou loto I le lalolagi. Malona mata lasi ai wangalo ai o afiongo lau fio. Ai meise o polo inga. O lo latou tau a au ma umia o mātou lima. O le o ata ngia o I mātou na whausili fōlinga o lau fio. Na e li liu ai le tau whaala inga le atua. Ma lau tele o lea o e whai mea lofa mai. Mo I mātou e ala I a Yesu le kiriso. Yesu le tongi ola. Yesu na lavia ina le tangata anga sala. Ina I lato maua le ola. Ma maua a tili ai lava. Ai mai se o polo inga o lo latou tau a au ma umia o mātou lima.
Ua uma na e whaatonu ala ia I mātou I le manu malo. Ai ua whai lava le whilinga o le tangata le atua. Ina ia wha malia ina lona loto. Ua mātou mamau ese ai maleola. Ua mātou mamau ese ma ke riso Yesu leola. Whaangalo nimo ia I mātou I le tele o teimi maaso. Ai peitai le atuai. O le aale loto, lo loto le atua le angasala E pau uai o mātou tangata. O lau tau tinonga tau avi. O lau alofa ua sili ese lava lea. Tamai ua mātou ifo to ele. Ua mātou tangi to tuli e te fue o le sātaro. Matau tino le atua le mātou le anga whaia. Ua aleo mangasala ua le mawhai tauina. Ai alofa ngia ine toe o sia le atua le tato maftanga I le toto. Toe pongi le mātou le anga whaia I le tino. Ho lau fia le atua o le ola. E whai taulanga mo I mātou e ala ia Yesu lo mātou whaola. Mātou te talo le atuai. Mo lau wha malolonga. Anga le lei mai. Ia mafola mai o au le atua le soifua ma le ola. Nisi lo wha ta oto lia I tua I whale. Ai mese te tono maota ngase. Le au ulu sisina le ne kalesia. Le eise sula whainga. Le eise to omanga I sili atu ia. O le mātou atua. Le atua. Le fōmai o fōmai. Alo mai o whaiva. Le liu mai o whamalo longa. Ina ia mātou longona lo filemu. Ma le malosi ua whafosia. Mātou ofo ina atu. A wale ngalowenga malo fina ngalo. Ua mātou te talo le atuai. Ue siltanga I mai le nei kalesia I ona tūlanga whalupe. Anga le leia I mātou uma. Tau a inga. Ta whale. Ma le au whapopo. Le li ie. Ue sila mai le nei vai tau. Wa le fuatasi. E ei teimi le atua ua musua. E ei teimi mātou pa u I le file ma le whapaie. I alofangia le atua. Whamalo sia le mātou whatuatua. Aua ne I whatuatua I titi. Ai lafo I le loloto le upenga. Ina ia maua le wha moe ola. Ua umana e saunia ma te pena. Le atua alofa tuno ai. Fesoa soani mai. Whamanuia o mātou ola tau mawhai. Sila fia o mātou tangata taito tasi. O mātou wala awina fe au mangaluenga na e tutofi ai mātou. E le tu maula mātou whamaone. E le tu maula mātou ngā lulue ma wha malolosi. E atia e tutusa malo fis wha sinonga. Taimi o le aungatā. Ma le wha vai. Whai mea tu la fuae ma le manatui. I lau fio. Wha malolosi mai le li ie. Wha loto teleina I mātou. Ina ia mātou tauivi ma wha malolosi e wha moe. I loa nganga fe soani. Wha manuia I au auna ngā lulu tafa ese o le ola. Tau atina enga o ainga sa ilinga manuia monai o mātou ainga ma whanau. Wha malosi o mātou lima ngā lulue. Wha malolosi o mātou loto ma nganga tauivi.
Mātou I lo atu lau fio, ma muli muli ane. Whaia mea le lei, tūsa ai, ma lau fina ngalo. Whamanuia le nei a ai le nei nuu. Lau e kale sia ma ona tangata. I ailo anga le lei, ma au whamanuianga. Talo sia le au mātutua ta mama tina. Whea ngai ma le whainga tālu soi fuanga. Ia fua I pēa lo file mu. Ia mafutaina lo anganga. Ia langoni ne pēa le mafana lo mafuta mai. Ma faa silinga ma lo si tau iwi ma mafuta I lau fio. I whainga tā a wā se manuela mātou nuu ma le kālesia ma mātou whanau. Mātou umalo whengai ma whawhita uli ese o le ola. Ele ai lava so mātou malo si. Wha moi I lo anganga soani e ma whaia e mea uma. Se I toi foi mai le malo si e fie ngā lulue ma tau iwi ai. Whaia pelo anganga mea sili lo mātou ola. Alo whangia whanau a wale whea ngai ma o onga I le aso ma le aso. O le a toi foi I a onga le nei vai aso. I ailo soani. Ma lo mana e tau tō lua ina le vai. Ma le whatau waa. Wha maala ma lama ina mo I lātou le ata mai I lau fio. Whita iai ma le lui tau o le ola. Tāwha ese to tone ka le sia ona nai tūtino. E ailo alofa. Whaunga ina pēo mātou tangata. E whai ma au mea whaingaloenga. E ui lava e le atua toa ma le angava. O au mea alofa e wha saafua o mātou lo ola. Whaanga ngana ina ai I mātou e whai maala I souvi inga. Alofa ngielo mātou mātua wha le anganga. O loo whaia se malolonga mai laungaluenga nei. Ia malu pui la ua I ma nofo yalo I lo alofa ma lo anga le lei. Puna nau le nei a ai ma le nei nuu. Ma le nei e kale sia. Wha aloto tele ina pēa ma saunia teimi uma. Whita iai ma ui tau ese o le whiau mga luenga. Mi e mau pēa le tō vai o lau fio. Ma lau tala le lei. Le li I elo mātou tamā. Atua mea uma o lau whatasi mai. I ai fo I lau file mu I lunga o I lātou. O lau whaafsanga I ma le taua I le Middle East. I pui marutia ia I lātou meset whanau le mātou atanu. O le mātou te talo ia. Whaatase ai ma te talo lilo le tangata. Ne e whaialo whina ngalo ai le o mātou loto. I le swafa manu malo I Yesu Kiriso. Wa ala ai lo mātou te talo. Amene.
o le pese o saunia le au fai pese. O le whaitawina o tu spaia. Tu si mai le whengainga whau. Mua Ioane, lona matau po e lua. O lea tātou whaitawina whilafu a i mai le whaiupu se fulu ma le lima. Whaangata le whaiupu lua se fulu. Our scripture reading is taken from New Testament, 1 John. We will read responsively in our Samoan language, Samoan Bible, chapter 2, verse 15 to verse 20. Mua Ioane, lonam taupu e lua, tātou whaitau whelafulafu a i mai le whaipu se fulu man lima. Whaangata i le whaipu lua se fulu. Whaafafonga maia le awhionga pa ia o tātou tua. Awatau te mana nao i le lalolagi. Po o mea o i ai i le lalolagi. Pe a whae e manao se tasi i le lalolagi. E le o ia te ia le alofa i le tama.
E mawai atu fo I le lalolagi. Atua malona tu ina nau. A o le fai le finangalo le atua. E tu mau le e whavavau. Na lato o ese ia I tātou. Ai le ini o tātou I latou. A wā pe a whai na o tātou I latou. Po ua latou tu mau ma I tātou. A ua o ese I latou ina I whaali ai. E le ino a tātou I latou uma. Whamanuia mai le atua ala tātou whalongolonga, ma whaafonga ina lana whionga pa ia. Tu mau ia te ia lona lava vi inga nei asa uma, se I o I le whaavavau lava. Amen. Our text this morning reads like this. Do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. If anyone loves the world and everything that's in the world, the love of God is not in you. The passage that we've read and meditating on this morning, it sounds very contradicting to what we as Christians are called to do. Look at verse 15. Do not love. Well, the translation is tato tuspoia fa Samoa. Oa tote mananao. But the English Bible says here, do not love the world. We'll stay with the English word love. I'll explain later, instead of mananao. The translator for our Samoan Bible probably was thinking about le upu mananao, comes from the English word desire. The English word desire comes from the word alofa, love, desire, passionate, means love, means mananao, same thing. But in verse 15 it says, do not love. But as we as Christians are called to do the opposite, to love, to show more love. In fact, the world knows us as believers in Christ who serve with love. Do not love in the English Bible. We love because God is love. We are called to love because God loved us first. We love God with all of our hearts, our mind, our soul, and strength. God said to love our neighbors as ourselves. God even commanded us to love our enemies. But in verse 15 it says, do not love the world. By love, which we as Christians are called to do, we are fulfilling the law. Paul says in Romans chapter 13, verse 8 to 10,
Aua ne ia te o tau se mea tasi a se tasi tangata. Ai tau lava o le whealofani. Awa ai se alofa atu I se tasi tangata. Ua atua toa o ne whaia ia o le tulafono. You see, when we love and show love, we are fulfilling the law according to the Apostle Paul. And it goes on to say, Ia e alofa atu I lele lua te tua oi. Ia pe o oi lava ia te oi. We're supposed to love our neighbors as ourselves. But again, verse 15 says, do not love the world. And then we have the issue of the world. Le poo le lalolagi. O lo whamatala I le tatou whaitau. See, this seems to contradict the most beloved verse in all of Christianity, John 3:16. Maile Ioane mitaupu tolus fulono. Awau whapea lava o na alofa mai o le atua I le lalolagi. O iau mai ailo na tali e to tasi. Ina I le whano se tasi I whatuatua ia te ia. Ai moa ia le ole whavavau. 3:16 says, so God so loved the world. But in our text, verse 15, it says, do not love the world. Very contradicting as we listening to this. It's so confusing. Do not love. This is a commandment from Jesus. Do not love. And as we continue to be led by the Holy Spirit this morning, let it speak to us. Let him teach us on this passage. We will understand what John is talking about to these young and Christians in Ephesus and throughout Asia Minor. See, our text today tells us that there are instances that love can be sinful. Let me explain. We have to understand that winga le poo le lalolagi in this very passage. The question for us this morning is, what makes love sinful? What makes love sinful? Under what circumstances can love be sinful? We as Christians, we don't think that deep sometimes because we think love is not sinful. It's from God. But in this passage, love can be sinful. Do not love the world or the things in the world. E taua lava ia te oi mau. Sa ili le winga mone le poo le lalolagi. Ile whaipu lava le asfulima. So it is imperative to know that the word world is used in John 3 different ways. The first is the word cosmos. It refers to and to all created universe, the creation. So John is not saying do not love this world, all creation. It's God's creation. And it helps us to grow. Creation. The second explanation of this word world that John used, it refers to the people. World, lalolagi, means the people who inhabit this creation.
So we know for a fact as Christians, John's not using this word world as people because, after all, God commanded us to love one another, love our neighbors as ourselves. So the word world can't refer to people. You guys still with me? So it's not the first reference, world as creation. It's not the second definition of the word world as people. But let's look at the third reference to the word world that is used here. The third explanation of the word world used here refers to the spiritual realm that is opposition to God and rebellion to God's kingdom. See, the world referred here is a spiritual realm that is controlled by the devil, opposes to God's kingdom. That is what John is talking about, this world. That's what he means by do not love this type of world. The spiritual realm that opposes to God and everything about God, powered and controlled by Satan. See, yours and my love is sinful if it is directed to the anti-system, which emphasizes the anti-godly behavior that is controlled by the devil. It is obvious that John refers to the world that is under control of our adversary, Satan. That world is an evil spiritual war that is at war with God's kingdom. And we are told, do not love that world. See, we must turn away. Make a full 360 turn away from loving this evil world in order to have the love of God reign in our hearts, in our mind, and our soul. When we occupy our whole being to the ways of this evil and wicked world that John is talking about, we find ourselves being opposed to God and his kingdom. Think about our matua. Do you love the world or do you love God? It's your choice. Love is sinful if it arises from the wrong source. There are three sinful ways that describe the love of this world. Look at verse 16. Look at 16. It says, the craving of a sinful man or woman, the lust of the eyes, and the boasting of what he or she has and does. You see, this is important to know. The craving and the lust are internal desires. The boasting is an external behavior. So, it starts within, then it shows through the behavior. Craving, mananao, lust, and boasting. Le behavior of the tangata. Se tolu ang sala matautia. Olo fa matala ina ile tangata olo halolofa I le lalolagi. Po le mana nao I mea o le lalolagi. O le tuit na nao o le tino. Ma le tuit na nao o le mata. Ma le faalia lia o le neo langa. Translation, faalia lia boasting. Ele maili tamaya. Ai maile lalolagi. It's not of God.
but is of this world that we shall not or should not love. We cannot serve two masters. You have to love one or the other. You cannot love the world and God simultaneously. You can't love them both. You either love God or you love the world. But the grace of God, the unconditional love of God, gives us a choice. But there are consequences when you choose to love the world. Continue on verse 17, 18. It says that this world shall pass away, but God will remain forever. So it should be an easy choice for us as Christians to love the world. No, to love God. I do not want to pass away as a sinful person that loves the world, but I do want to remain in life eternally by loving God. We as Christians are chosen by God through his love to share his love and to provide his love to each other. Just as John was sent by God to encourage Christians, not only in Ephesus, but also throughout the Asia Minor, all the churches. Olo tusi nati Yohane ya ilato lea. Talia ina Yesu ifai mo lato faola. John encouraged the new converts. That's why it says, dear children. Dear children. Tameti. This means not little children. They're talking about the new converts. Those who just got saved and accepted Jesus as their Savior. So John is talking about encouraging these new converts to not follow the false teachers. They're considered as antikristo, antichrist. They're false teachers. They left the church because they did not love God, but only themselves. Their teachings were causing trouble, denying that Christ came in the flesh and that Jesus is not the Christ nor the Son of God. And throughout Asia Minor. This is what John is trying to encourage them not to follow. Because if they would follow these false teachings, they will end up loving the world rather than loving God. God's love was in fact expressed and portrayed by sending his Son into this world to suffer, die and resurrected from the dead, so that we may be saved from our sins and have eternal life and experience and live life through the love of God. Brothers and sisters in Christ, this command from God, do not love the world and the things in the world, is a commandment that persuades us not to desirably and passionately participate in the evil and wicked spiritual realm which is controlled by Satan, but to indulge ourselves and dwell ourselves in the love of God and everything about God. So I ask the question again. Do you love God? Or do you love the world? You can't love both, ladies and gentlemen. You have to either love one or love the other. It's your choice. There are several basic tests you can use to perform
a self-examination. What do you spend most of your time doing? If you have free time, what do you spend your free time doing? When you like hanging out with your friends and going to bingo 5 out of 7 days a week, then you love entertainment. If you love to spend time on shopping and looking at fashion and looking at yourself in the mirror, which I know you're beautiful and handsome, then you are loving beauty and fashion probably more than you love God. If you spend more time with sports and watching sports more than you spend time reading scripture and praying, then obviously you love sports more than you love God. I'm just saying. But if you use your free time, or at least most of your free time, reading scriptures, memorizing Bible verses, praying and sharing the gospel with each other, then this is a good sign that you love God with all of your heart, mind, soul, and strength. You see, to stay actively in the love for God, you got to stay in faith. You have to live life that is full of faith. It is through faith that you are actively sharing to each other and everyone else that you come into contact with, that you love God. The love of God will remain forever in you and I if we love God. So I end with this with a question again. Do you love God? Or do you love this world? And I'm not talking about the creation. And I'm not talking about the people. I'm talking about this evil spiritual realm that is controlled by the devil. Ila swafo Yesu. Amen. Tato toi pe pese. Il pese usa unil au fai pese.
E mai le, pasi frai tau le, tātou pepa. Whamai we walk in the name of the Lord, our God forever and ever. Yeah, brothers and sisters, uncles, my aunties, yeah, la ingo le tua. Good morning, church. Good morning. Good morning, church. Good morning. Yeah, le matango fia le Taeao, le Taeopaia, le lofa maleanga leo le tua. Yeah, whatalo whātu le swafa manumalo, tupu mei o le atunu, Samoa, whafonga mai, pēu lea, ia mesele nulotu Etena Fou, ia lau whai ngā luenga, fionga te teifono, ma le laulawa fono, ta mam tinai o lawa yalo mwhanau, ia mese tātou tau ainga, ma whai o na tātou whai tāpo inga, whatasi le nei Taeao, tā lofa. Whamai upu le atunu o manue, e fulu whatasi, fele lei whatasi, e ai whatasi. Mai o le manu le tō sivi o le ngongo sina, e whangota le taipē ma le taisua, o whamati munga e mauale ia. Le upo le tua na whitai tunga i eile sunga le whaiwhiao, le ua whafonga Samoa, whafonga le tātou mulotu, i le whiau tāua, ia o manawaina lana uauna, ia tāo soi foi le nei, mai aso a matalia, ia i le lofo le tua, ia wale o tātou sa valinga, wa lo filinga, pe te lofo i le tua, pe te lofo i le lalolagi, ia manino upu. Tau nele to whaluaina le launga, le sunga le whaiwhiau, ia o matango fie, ele whalongo le nei Taeao, ia leanga leo le tua. Whamalofa malolosi e Etena Fou, whamalo le ngā lulue, ia whamalo fo ile, tautua ile tua, malana ngā luenga, e whaiale leo vai whamsui lanu, moli atu le ngā whaatai, leo sunga le whaiwhiau, ia wale suesue, walau tele ina le whiau le tua, e ala mai ngā luenga, whenga iai lau sunga le whaiwhiau, whamalo whaatai, au foile, ngasi sa whengai ma lau sunga, ia via le tua leo tātou mafuta, tai whamalosi, tai tau tua ngā luenga le tua le talonun, ia maua pēa lo malosi, pasi sili le nganga, ia mese fōli tino a wāle ngā luenga, ia pēna vea ilo sunga, ma tai tai le nei vai tau, ia o whaise malolonga o tātou mātua, o whangia le tua lau sunga, mese le whalitua ma le ainga, ia se aso fōi o tātou mafuta mātua, ia i pēle anga leo le tua o whenga iai ma ngā luenga, wha malo wha tai. Le folfolanga ma o te akono, wha mole a mai le sauninga, wha muli mai, se mtaupu whi tātou talanoina, tātou whono, ia e manuia tele o tātou usua malo, le foi Samoa ma, tāpo inga lene aso, wha tai e Etena Fou soifua. Le tue whaasilia se leo le nau o atu le leo le ta mao nuu mai le tai ti a kono a o tātou la fonga foi mo le ni Taeao o le tātou tauranga tele
tātou mātou. Lo whai malolonga, ia mai sere, au whainga ruenga o lo to sea o no fufuanga. Pa manua tele le tua nisi whao tātou, tau ainga o lo. Folau i tunu mamao no fufuanga whale ainga neva i tau, e renga leo le tua neva yaso, whe auma, fufuanga le awhenga iai, tālo atu tātou e kale siena sine 5 minute, pe auma tātou sauninga wha mole, ne imta au pule 5 minute wha mole, malo au tele, wha aftai. Aftai lupo. No ngaluenga mai e. Fa aftai fo inai, la fionga tai ti akono. Mo famuyanga lo nei vai o te talia mo fa aftai. Leo mauele o nisi tangata lo fo lo vai fa aftai tele i lo totalia ina ma au mai i tātou tapo inga le nei tu la. I just want to thank you for choosing Etena Fou to come and worship together with us this morning. You could have gone to other churches to worship God, but you came and participated with us in worshiping God this morning. May the blessings of God be with you guys throughout this whole week. It means a lot to us. I know there's a lot of us that are on vacation, but you all that showed up, it means a lot to God. The loyalty you have for your offering for our church, it shows a sign that you love God. You offer not for yourself or for people, but your offering is for our church and for God's church. Amen. So thank you for your commitment and your loyalty in your offering this morning. May God continue to bless you abundantly throughout the days, each day. Have a blessed week. May the Lord be with you. And may you continue to love God and not love this world. Tato ifo maletatalo le tua. Ie lunga I mātou lau whanau ma le lalolagi atoa. Lau alofa tu noa le atua tama. Le alofa sa ili o Yesu Keriso lo mātou li ia o le mātou whaola. Ma le mafutanga whai pēa ma loa nganga pa ia. Nei aso uma se io I le whavavau lava. Amen.